Ti perlok barok kini gede ki skor mak jong barok ki kontesten ki baya syat henin kemet. Ini page menta menu bayo rit skor menu bayo he skor bat ustif jerwa oyo kano ke skor mak. Episode pertama jong ki India bet sensation for bahnin kemet basyat kong de unipo bat kawartika. Kede ke jing syat jong unipo bat kawartika kalong gabe internet bahadok takata. Bat ke jasru ki hero bahaya kene ke jing syat jong ki bat ke liyo aduk live heu ke skor mak. Ki besat baar de Aditya bat web hub kini ke jing chat jong Aditya bat web hub ru kalong ka bai tenat bha do kata kata bat ki jos ru ki ro bhaya kini ke jing chat bat ki liyo adu live hu ka skor mak bat ki liyo ru ya ka best performance ha kini ke jing chat jong ki bat bun ki beru ki ba kendit bal yo i ya u Aditya ba wan biang ha ka India bet station fu nalor ba ul dep cha eliminate Number 1 Aditya mentala don hadu nyungut ki contestant ha ka India bet station fu bat benta kemet pinsyo iso iwe contestant ni bansawan biang haka India ber station 4 kin selong hadu prangut ki contestant baro bat ki besat balai de Akina bat Supernil kene ki jisat jong Akina bat Supernil ru kalong ka beitnat badu tak ta ki jos ki liap mat ya kene ki jisat bat ki liyo ru ka best performance kumju ki yo ru hadu live hu skon mak ki besat pat akan bar ke basau de ustip jarwa bat urak tim Thagoria kene ki jisat jong ustip jarwa bat urak tim Thagoria ru kalong ka beitnat badu tak ta bat ki liyo ka best performance kumju ru ki yo hadu live hu skor mak Di perlok barok kini kedai ki update thama jong ke dia bet sensation 4 ke bapan henin kemet.